Ikuphi imbizo namhlanje yo Ngila bafana besithi afro Fantuka baba Aish Dala lesigubu ngivele ngikhumbula insuku ezadlula bekusenziwa ama-eskele ekhanda sijayiva ngomdu sharing gudu nama-cherry kwakumnandi fantuka plus ngiyakhumbula ngifisa isikhathi singabuyela emuva noma kunemvula usifica sigcwele ebheshini siqoqoqoqo sonyaweni sifake imali esosini bekusagqokoma eserayisi ezinye idaya amakhala amaphathula bengashela beqonyela ukujayiva nsuku zakudala bezimnandi ngiyakutshela brawa uyakhumbula besathenga inkawuza nango-1 rand wena uyadlala ngeke uphinde uyifice le life besijayiva sijuluke kube manzi dlala le namba thanda lamachera klasi singenandaba noklaba bewusifice emaphathini sonke sigqoke ngokufana vele ku-obvious esiklasi thina sikhule edlala ikwayiti wona umculo esikhule ngawo sungaphalaza wawuphiwe ongakananda wawuphiwe vele lesigubhe besivusithothi blayindilele ebusuku vele lesigubhe besenza kumane kuhlanganele esikhulu vele lesigubhe besenza ibhari qanda imali yomlungu vele lesigubhe besenza kumithi ingane yomuntu vele lesigubhe besiphinisa amakhanda kunabo sikhulu vele lesigubhe besenza izitha ihlangane isakhulu vele lesigubhe besenza ingane ibuyele kunakubo vele lesigubhe besenza kulalo khala ikhunde ihamba ngamabona sezidlile ikhava amabhodlela qedwa amabhodlela kujayiva sidliwa imali yesitokfela uyozwa ngempela ongenamali lana ubeboleka shawu ngizwe sophu ngiyakhiphela nothi ngikokotela tsikitsiki kuphi imbizo bengalindwa kuphela inyanga shisa inyama kudlalwa inamba bebeyikhipha izimali beku-easy man bebengekho Mr. Stingy la bekuthandana blind akekho bebukele omunye phansi wawuphiwe ongakananda wawuphiwe insuku zakudala bezimnandi ngiyakutshela brawa uvuke ekuseni ushawa ibhabhalazo uzulela ikhanda bekusaphathwa lamafoni ale-ariel agcwala isandla bongayidingi itrans ukuze ukwazi uku-approach abantwana impahla zokugqoka bekhona ezokuhamba nokuhlala ekhaya uvuke ekuseni ngisonkile angani phela iChristmas kekho ngithintana usisijula igimsi elisatshwayo bekumnandi mani sikhula ngey'gubhu zomdurayo